dimdam yun po itang amanong metanoia. Impong amanong metanoia po translate de po king English, impong sasabihan na change of heart. At po yung kabaldugan na ng metanoia. At impong metong amami reflection king katamong Facebook, ita pong title da rin reflections na nga na po nitang kayang Facebook account nga na po. Metanoia, metinuia. Happy naman po, if there is a change of heart, ay kailangan matititino ka. Dapat may papakarok, dapat lalo kang sasalese. Yan na pong sasabi, metanoia, metinuia. Ito nga bagay po talaga na masanting yung baga nakakikatamo ito. Lalo na po kining kikatamo may basang may pabalita. Metanoia is change of heart. Change of heart, metinuia. Nabala mo pa nakikatamo, isang mas asasalese tayo po yung sarili tamo, mas maging klaro yung sablas-sablang bagay para kay katamo. Lawin niyo po yung milyari kang Nicodemo. Yung eksenang iti, pintalan ng Nicodemo Jesus, ita po kanong bengi. Sasalikot siya ka rin kayabe na. Uling balod, batikusan de. Kasi, saserdote ya po. Metong niya kareng membro na ng dareng saserdote ng harapin. Istong mayakit siyang makipagkwento kang Jesus, ibrande pong follower of Jesus. At para karela po, may dapat tukyan ni Jesus. Kasi he's against current teachings da po rin ng Sadducees. Against kempong law of Moses ng harapin po. Napin para karela, Jesus po, kontrabida ya. Uling ta sablang tuturo da po din ng Saduceo, para kang Jesus, alimo ita. Nung ikarela, api na ita, para kang Jesus, ali. Na po, bala mo, there is dagdag kang Jesus, mamalino ng Jesus, nung nano ining kaburyanan ng Gino, para po karela ng harapin. Napin po, for Him, bangkan tayo mayakit, bingi yan dintang, bingi yan minta. Pero ito mo pong pamamuntana, it's already an intention na akit tamo. And yung tao ngayon, he wants to have a change of heart. To listen to Jesus. Sabi natin po yung tamedong eksena, ring manwala ko, tubod na kaning Diyos nga na po. Kasi nung yan nakatubod ng Diyos, mo ang gawaing sablang baging ayan. Sabihan po rin, the miracles of Jesus, ita pong tindi na ng preaching na sasabihan ng Jesus. Sabi rapin po, o din sa Duceo, ero apapatuki rin da kalataw. O ba't Jesus, katindi na magpatuki? Oy, mamaramdamin pari. Kadakal napapatuki, nga rapin po. Sipan mo rin 5,000 ape pakana. Sipan mo rin 420,000 na tinagon. Karakal napapatuki. Oy, mamaramdamin pari. Ewari po, makanitaya po datang Jesus, karela. Napin siguro deng Sadducees during their time is ma-offend la. Bakit? Katindi na karisma ng tao nga ite. Napin para karela, it is bawal. Palalapitan. Bakit nga na tinawaring menwala kayo? Menwalang yung Mesiyas? Tapos yung argumentura rin Sadducees. Pero, ano yung pimeto nga tao? Buri na yung akilala. Pintalan Pagkipagkwentuan ini pong part na ning may basa tamong ebanghelyo, pinita sa sabihan ng anggat kanuing meto nga tao, yami bayit pa si bayo nga na po. Natanggapan ning bi alanganga. Sabi na Nicodemo, buri mo sabihan, gino, mi balik kaya nga tiyanang imana. Ali nga na po. Imibayit keng espiritu, which is the gospel po for today. To be born in the Spirit, nga na po sasabi. At may kiramdam ya. At sabi natin, namburi mong sabihan nga na pong Nicodemo kang Jesus. Talaturo na kaning batas, maintindihan, imburi kong sabihan nga na po. Bala mo sa sabihan na po, kay bigla na pantignong ewarti niya po tinuglong amano. Nung mo paniwalan isasabihan ko kaya katungkol ka rin bagay kay tiking yato, makanano mo pang paniwalan ading pamagsalita ko, tungkol ka rin bagay ka rin banwa. Nanong bagay karating yato na kailangan ng abalong Nicodemo? Nanong bagay kay tiking yato na kailangan tamo pong abalo to be able to understand and appreciate then isasabihan na ng ginutungkol kim banwa, kim pamagari ng banwa. Para po kanako, already po rin maging kanakong reflection. Nanong bagay kay tiking yato? Itang totoo. Ali itang pamag din lang. Ali fake news, nga napin po. Ing tiwala.
Itang pagtiwanan da ka rin tao, kawangis ng Jesus, pagkatiwanan din, harapin po. Ingke kang kasalpantayanan nga na po, ingkapanwalan mo king Diyos. Dini po rin baging at suke katamo king yato. Andyang tayo po daragdag king spiritual life. Wala pa pong pisasabiang kasalpantayanan. Merely as a person. Wari katanggap-tanggap ka, potang pagkatiwanan da ka, ay mo itang pagkatiwalan da ka, tututu ka, alang samot kalaraman, harapin po keng kekandaraptan anting metong nga tao. Then, ing yato, lawen na kang isto, lawen na kang mayap, harapin po. At iting sasabihan na meka Jesus. Baka na numong adwan ing nanoy tang tungkol kimban, ano mismo ketiking yato, mo agagawa, dening basic, keng kekambiyeng, harapin po. Nung buri mo, talagang akit, dening ama nung makadiyos, dening amanwa ng baging at yubanwa, dining bagyang makayato dinan mong ulaga. Tiwala. Harapin po, kay katamo, katutuan. Itang pamami hustisya, itang pamaglugod, pamaglingap. Tana papi sasabihin tungkol keng values of the faith. Just merely values of being a person. Harapin po, dignidad na rin tao, dignidad mo, anting metong nga tao, yawari po, pamami ulaga, keng importansya dareng aliwa. O rin din keng yato, potang didinan tala pong pansindeti, we will see the working of the Lord. Mo naman nagaway ni nung balo mo kaya sarili mo, alayin Diyos, keka. Nung mo ganapan keng sawop na nin Diyos, ngarapin po. Neng kaya susuyo kapin, pero nung pamanyo mo makasarili, magal ka po sumawa ka, ngarapin. Pero nung susuyo ka dadalaming Diyos king biye mo, ngarapin, andyang mapagal na ka, kabisan sumuko, uling balo mo yung Diyos mo, sinuko kaya ka, hari. Napin po talawen tamo, kung may basang ebanghelyo tamo, bala mo agkatani po yung Nicodemo, look at the other side, hanapin po. Have a change of heart. Looking at things, mutan dati mo nang dalawen, lawen mo itang bagay, na para kaya ka, uning aus na ning yato, bant akit mo itang aus na ning banwa para kaya ka. Napin po sabi ko, sakto yung kaya katamong mayo, yung kaya katamang pagmasusyan. Induning mother of good counsel, induning banalawsok. Uling inimburi tamo, miyusukan tamo. Muli sabihan po, we will have the proper counsel in life. Bangkan tayo itang pamibiyat tamo, we can counsel other people to experience impong gino. At ining gawa ng Jesus, peliwanagan ining meto nga sa duseo, mikawan nila po. At kung pamikawan nita balo tamo, keng sarili tamo, no mag-fast forward tamo, keng maging biyan ng Nicodemo, there was really a change of heart. Sabi tamo yun siguro, may tinuya. Kasi, gewa na itang nanitang akakit ng maktutu at pakamal para kin Diyos. Husgahan de po, nasabi ng Nicodemo, kitang eksena, itaya pa husganin taong gatitamo yung kayang side, yung kayang opinion, yung kayang sarili nga na po. Nayawari pekibatan de po nga na ni eksena, bakit? Alagad na naka naman Jesus. Wari po. Pero kem puso na, luto na itang talagang may paligliwanagan niya, kitang benging akakwento na yung gino. Nano pong kabaldugan na niti kaya katamo? Mag-election po, sabi rapin, atin tapang mapila na yaldo, panigaralan tamo, nung nanon dapat tampong nanong gusto. If we need to change of heart, to change our decisions, to see nang nano po itang talagang papalad na kaya katamo ning yato, in kasututuan, in katapatan, in dignidad, lawin niyo po kayong sarili yo. Ino itang karapat dapat, ino itang burita mo kayong sarili tamo, aliwa mo itang ibaywa na katamo, biyaya na katamo, di na matunlad a Pilipinas, sali mo po ita siguro, noon itang mibabalik itang kaya katamong pamaging proud antimong Pilipino, in pamaging tapat tamo anting Pilipino, ing pamanaos para kaya katamo kawangis na ning ginukyang maya pabalita, pinitalawen tamo reting at tsukeng yato as makabaldugan apanugali, mantalalo tayo nga kakit ing kaburyanin Diyos para kaya katamo. Panagkat na po ning maya pabalita para kaya katamo. Really, kawangis na Nicodemo, keng presensya na ning Diyos, keng pamigunam tamo kimbye, timtasan ng paneng ababayo.
at itang ababayo tamo, mas lalo sanang makakayap, mukya katamo, lalo na karengaliwa. Nicodemo, ene pumaburak yung isip tamo ini, yung lagyong ama nin tao ngay tingarapin po. Uling pela along kemalyal to kareng posisyon, kaya bene pungeni ing imahe ng Nicodemo, ampoy sa Jose ng Arimateo. Uling deni po rin nga doon sa doseo ngarapin po, he took care of the body of Jesus. Nga na po, the earthly body of Jesus. Sadi mo po siguro uling ila po rin sabihan tamong miningat, uling pisyag da itang karelang kasalpantayanan king Diyos. Mi bayo la, mi bayo tamo naman po sana.